Sentineli nammol lungriam man hunlai ang maya lakhosa te chanchin Andaman and Nicobar Island ti hi kan trafo to anga achung rilaro nol puitan riat ahar le thung Malaysia lam nai daya clear car hi India rama Union Territory pasari zinga pakhat ni in clear car zanga somsari pani zet in lom kho mani a heng zinga clear car somthum pariat a hian mi ring chengin somthum pariat zinga pathumero ropo phallo hum hal bik ani thungani ropo phallo na muna cheng te chungchang hi tuntruma hian kan thlur bingang aram Andaman and Nicobar Island hi South India lal Rajendra Chola chuan Indonesia lal ram thli thlaina rem chang ni angain longchol muna alo mangto thina ram daidar tular Marco Polo po khan alo muto nge ani Danish East India Company chuan kumsang khat jasari somsari panga khan chuang kain New Denmark ti in aming an phua ma se malaria alen na sat lutuga wangin an lu alum thei bik lo kumsang khat jasari somriat pakwa tangkhan British chuan longchol na munatan mangto ma se natna chi rang tama wangin kumsang khat jasari somkwa paruk khan antitop vele a October ni som paruk sang khat jariat somruk pariat khan Denmark chuan British kuta hlanin British and India rama poi khoi na sajual ram phatsan tu te tantir na munata na mangthina Andaman cellular gel kalapani tuidum ti riat larani a kumsang khat jakwa somnga khan India rama abeta ral thuam mun poimo tak ani juita ani Andaman gel ming thang taka hian kumsang khat jariat somriat pariat February ni thuma British surveyor Lieutenant John Stewart le athui ruai mi pathum te lulatu lungtian lal do kulapo khatan tir ni in atan hun atlin klak nu achu dona mizolal te ti danin kutsilnan te in tang veng tu pakhat athat le a damchung in tan tir anita ani rotui klak tamna an awangin thing le thlai chi rang atam hle a chin chia thei china khovel mundang omlo thlai chi rang zani chuang omin India ram mundanga omlo sang khat jathum chuang a ombok nauban chi rang le kat chat munro pui tak a ombok ani khovela satel lian ber chu he muna hian omin pheng hle hlep chi rang atam hle a clear car moi tu berani India poisa cheng somni nota ram thalo lang hi Andaman and Nicobar Island thalak chu ani kumsang nei som pakhat sensa sa khan Andaman and Nicobar Island a hian mi hring nuai thum sing sari sang kwa zakwa somli pali an chenga nammol zarawa le sentineli mi zali atanga zanga inkar vel an om ami cheng za a somruk pakwa point pali chu Hindu an ni a Christian ten za a somni pakhat point pasari an haubok tuifin rat lailia om mun kil khor khovel than rola thang velo ani awangin internet man tur om lawa Bharat broadband network chon Chennai ne an thlun zom turin tui hnuaya fiber optic an zam me kani nammol India chimtopa India Ocean tui puya hian nammol tak saruak deuh veka lakhosa an oma chung namte chu achunga kan tarlan zok to zarawa le sentineli te anni zarawa te hi pa ngai taka tlopo thei anni lain sentineli te ero an kol sen ema wangin tlopo thei anni lawa khovela nam tlopo har saber anni sentineli te hi North Sentinel Island an chenga nam kol sen le mol tak awa nei tu apiang ral beya lo be thin anni thomnamu mal in bel lawin an konga kong thren ni om tak an hrenga thren khadero chuan an lu an hrem an zinga thren khat chuan ram satin le ngo an ora an mi pa te chuan an konga chemte an thian reng thin an mi tha te an phum thina wangin ring ei an ni lo ni in an ngai ani lo nei le ran vul ang chi an la ching phalowa thir riam hrei lam chi reng an nei lo ni arin ni ma se thir hlut na ero an hrethiama thir lam chi an pek po an la thin ramsa thatin thing zung sanga le theira te chu an cho berani a thalka an thiam hle a mawa siam sairo kher le thalmangin ramsa an pel thina an ei mu na ber po ani chol manga in sak tereu te ban palina ya an chenga thlai an ching lo ni in alang an trong po a rang hle a an then om clear kara cheng zarawa namte po in biak po ngai na an hrelo ani heng namte hi khomwal pui in zom khom lai de to kumsinga sanga vel kalta khan Africa tanga lo kalin North Sentinel Island a hian an lo khosato ni in an ringa nam kol le huai sar tak khovel dangina tro po lo te hi an dum ke hlar maya vunlama chuan nekro kan tiang chi hi ni in an sang lo thunga apalian pol po fitnga le in chis thum vel an ni mi hringin lungriam an man chho tran tir paleolithic period kumak ta duai thum dai liam to ami te khosak ang chia tun thlenga la khosa om chun ni in an ngaya Tren khatero chuan kumsing khat sang ni liam ta
lungriam man hun top lam Neolithic period hun laya an khosak dan ang chia la khosa om chun ni in an ngai ve thung engza chiange an ni ti chu India sarkar po in a hre theilawani nam kol sen tak an ni awangin atlo po tum chu ma ni lu zuar an ni ber an ma ni pan tu piang thal le fei manga an be zel awangin sanghaman tu te po in he thliar kar hi an kai ngam thin lawani sentineli te tamlam hi rin soi ani ber thina chiar pui po han nei ve bok ma se lu chil lo rala tanga an mu chin chau chiar ani thina wangin adik thei tak tak lo mitam tak chuan mi som panga atanga zanga inkar an ni an ringani kumsang ni pakhat sensa sa khan mi pa som ni pakhat le meichia som pariat anom thu tarlan ni in kumsang ni som pakhat sensa sa mi pa som pathum le meichia pathum an omek ni atarlan ani boka mase azat chiar tu te hian rala tanga an mu chin bak an chin chia lo damdoi ba ka eile in thajok dong lo an ni awangin hrileng te naw mai mai awang po in an kiam thei turanga yani Andaman and Nicobar Island a hian nammol tak saruak vekala om zarawa om ve bokin mi zani somnga atanga zali inkar vel anni a anni po hi du anga tlo po hlei thei anni lo awangin andin mun chip chiar hria ta har hlea sentineli te anga anma ani naya piam te bei mei chi ero anni ve lo thungani atlo po masatu te zia ka mu thei chuna kumsang khat zasari somsari pakhat dei to a East India Company Hydrographic Survey longkha sentineli te chenna North Sentinel Island lo masaber ni ariatani ama ero chu hemi trumhian thliar kar an dai dar lawa ami cheng te nen po anin mulo kumsang kha jako somruk pasari furlaya North Sentinel thliar kar chuang kai ninavi longa chuang dekha heng nam kol sentinena in maton masaber an ni India sumdong longlian hi Sentinel trail phova ain ngata ria buk sualin him takin an om ma se ani thum na a tuk thuan an fak don lai takin thal ne na ron thok chuak rong sen in noi sambor chir cher saruak veka omten an ron bei tamai thei ang angin an loin venga an captain churang takin longleng mangin tranpui tu zongin a inkar chuaka atuka Royal Navy chuan puitu turtirin an bachan chuak ta ani amuna omte chuan lungle thingbunga lo beile tin an not kiang ti an soi kumsang khazariat somriat khan British naval officer khati hunlaya Andaman and Nicobar Island Colonial Administrator Maurice Vidal Portman chuan asipai tele European zel tang rin tlak deuh tenen North Sentinel Island hi an luta mase he thliar kar omte hi thingbuk nuaya an bibo dial ni enge mozat an zon kol nuwa an khorau san mu in an omna po thei tur kong an mu chuak ta hlau bok an omna po in nammol sentineli paruk puitling pani le naupang pali an mana mase maktak mayen Port Blair an thlen nu loka an man jinga puitling somni chu an thi thuaya abak naupang pali te po andam lo ngal ti chuan Portman chuan thilpek chitin nen arangin an omna muna athon kir le ta ani an jinga pani an thi ba ka an thilpek don hlutna an hriat miau lo wangin aman tu te an huatna azual hle kumsang kha zariat somkwa parukhan Andaman zela tanga mitang tlan chuak pakhat chu North Sentinel thliar kar a hian eng tin tinemo a inkar kaya azong tu te nan mu meu chuan ataksa a thalmu bur furin triau phova alo thi khong reng to ani an han en chianga a hrok zai thler ani ti an mu a ati tu ni nge ya lang sentineli te ero an mutalo kumsang khat zariat somkwa pakwa khan Andaman and Nicobar Island Chief Commissioner Richard Karnak Temple le a ho te chuan zel tang kan chuak min he thliar kar hi an chuang kai vele thunga tang kan chuak man an tumber chu sentineli te hian an lo that man to Temple le asipai te an mu vele lo beile tumin an in hor khom ngal nge sentineli pakhat chu an omna bul nai thliar kara cheng ongi namte zinga atlan chi a unaw ang maya kumrei tak chung an enkol nuwa anam puite nena in po na tha siam tu ani thei be sain Portman le Temple te hian an sipai te nen Sentinel Island a an roya mase heng nam kol sen te hian an chipui lawan lo hliar hau lo an thliar kara vakai te chu thal nen an lo ma chon mia an chipui ber chuan chua san vat arot ta chul mai ani Temple hian sentineli te chu an omna chuang kai hrim ral thuam le na lo vai ma mai thin an ni ti in an chanchin a soyani British sarkar palai MCC Bonington chuan kumsang kha jakwa som pakhat le sang kha jakwa som thum pani khan heng nam mol te chiar pui nei tum hian North Sentinel thliar kar hi aluta tuipui kama mi pariat mu in long pani a mi panga chuang a mu boka maseram noya an bibo zui ta veka
clear car mun ril zo kaluta an zon ngial nuwa po an in hlui bak an hmulo mak ve deuh chu khati khopa kol sen si ten an lo bei mi alo kha ani kumsang kha jakwa som pakhat siar puya hian centenary te hi pro po du lo te jinga an da taringot ani he clear car hi alen lo ba ka amun ma anuam lowa hlutna te chiam neya alan lo wangin ramdai dar thin ten an pro du lova hei man lai lung hriam man hun lai anga lakhosa te tun thlenga him taka an om theina chan poimo takani August ni sang khat jakwa somriat pakhat khan Australia le Bangladesh in kara bungrophura jin kual thin Prime Rose long chu North Sentinel Island vào kam lung muna ain so cheta thlat mai siam that nga ina a omlo ni tam an om ma in longa chuang Sentinel som nga rual velin ron bayan tum ta thut long mi an tlem tum tak alo ni bok nen tranpui tu an mamo thu an thon chuak ta chul mai ani ma se van nei thak takin tui phone na tak aron thoka Sentinel long te chu an om na lama kal thei lovin avora an thalmu te po an lam hoin mu malin an kap chuak thei ta lo hlau mitang te hi cholkar khat nuwa Oil and Natural Gas Corporation ONGC chuan Indian Naval Force te puina nuwa helicopter mangin athiar chuak thei ta ramani helong ke chlom zui tu MM Mohammed chuan he thlir kara an in bun fel nuwa Sentinel te hi an ron lang thuta an hlau chuan atlon nan bal la le thir man ro then khat an lo pe tia soi thlasom pariat chung jet long thria som na an tho chung hian tui phone nat lo lain thlakhata voi thum te an omna thir bung ra hlang char khomin an ron kal thrim ti asoi kumsang kha jakwa somruk pasari khan mi hring chungchang zirmi anthropologist tian pandit chuan sipai longmi le governor telin mi somni roin he thliar ka hi alu chila pandit hi Anthropological Survey of India ta na thong ni in professional anthropologist zinga he thliar kar ro masaberani rala tangin en hlat na mangin an thlir masate te a Sentinel thlir kar tuipui kama nam mol kan ti mai mi engemaw zat an hmua an wat nai vele ngo chunga an bi bo diap kem khat chuang an hnu chuya an zui hnuwa mi som nga bor vel chen theina in hiam te som pariat achunga ta na hnim le chhol an man an hmua in chung pil khata me ala khuk wanga wangin meyan siam thiam ngei ti fin fi ani in chunga hian thal le amu thinga siam fei hachek len vokru kol mawa tanga siam bom mau bur le thinga siam bucket theilo hlim le khoizu fir te an hmua ami cheng te ero tu ma mu tur an omlo an du zong tur ni angai thil chi hrang hrang nu che in an ho san le ta ani India sarkar chuan en kollova he thlir kar an da ringot chuan Sentinel tele an chen na mun hi tu tenemo an dai dar mayang ti an hlo wangin India ram ani zia hauna ni pa fomin kumsang ka joko som sari khan ram chin chi analung an jupun tian pandit hian kumsang ka joko som ruk pasari atanga sang ka joko som ko pani chung hian he thlir kar hi voi engemaw zat atloa mi hring huma se lom an hlo tamlo an thil pek then khat lom taka an don chang omma se ram hnuai atangin ral thuam keng an ron chuak zuya beyan tok le mai thin ban vaya lom an hlo chang po omin an mi patin an saju an lo thin khum vak vak tung a ombok kum sang kha jakwa somriat pasari le sang kha jakwa som kwa pahnia azut lo tung video hi mu mal taka siam ani nge ani anin biak thei be sein helai bor vela cheng ve ongi nam thren khat ruaya an tlo chang po omma se an be sei angin thil akal lo ongi nam mathea biak an tum chuan Sentinel te hi ati thin rim zual sawa wangin asot sotlot lo hle ani kumsang kha jakwa somsari pali khan National Geographic film crew te chuan Man in Search of Man documentary siam tumin sipai hruain an tlo vele thunga an jinga hian he mun lo tlo photo ti an pandit po hi atel nge nam mol te thil pek pe a in po taka an om theina na ni thum chung hun man tum an ni a an chuan na mei long in thlir kar a thleng chi ati in ram hnuai atangin an ron chuak ta thuta thalin an ron kap ta chiam mai ani ma se tlan chedu loin mun him zo ka an in ngata trio phova ei tur motor lem nau telem aluminium ei bel le vok nung lai an da an ramalu ta piang be thin Sentinel te hian thalmu sur tir non le chiamin documentary director chu ake a an ka fu a aka fu tu hi in ti thei ta ka khekin thing bukara abi bozui ta ani thren khat chuan vok chu fei manga chun lumin nau telem nen an phum dei boka coconut le erong bol na bel an da chula in ram hnuaya an bi bo vele thuai ani an thalak te chu National Geographic magazine a
trong kam ain thalmu in thu a sei ring jok ti thupuya mangin tar lan ani a senten li ta thalak van tlang mu thei tura phochua masak berani India sarkar parin kumsang khajakwa somkwa pakhata tang khan heng mi te tlo chua na hi kumsang khajakwa somkwa pasari thleng khana thok heng an tlo tuma te hian thataka donson an hlo lo tlang puya nai chil an du bau lo ani ber an thil pek vau kama an da te ero an la thin kumsang khajakwa somkwa pakhat January nili khan centenary ral thuam keng lo ten an ma ni tlo tu te thil pek an ron khoma hi buaina omlova an tlo masak ber thum ani ome atlo tu te hi an long MV tarbugli a letin chotulama an ron kir le a mi pakhat chuan thalin alo tin ran ma se an jinga meiche pakhat chuan thala lo tin tu thal chu a koi thak saka hepa hian da thal chu makdeu mai triau phova a phum zui ve mei boka centenary te chuan India io akal te hi panin an thil pek rang an donga director of tribal welfare chuan kut nge yin coconut bag nga an hlan zo vekti an tar lang India io ten hemi kum February thla a an tlo non le trumpo in ral thuam keng lovin centenary te hi an ron chuaka long nai taka kalin coconut ip an pek te chu an donga longa aruk dewa silai an da chu an endu tlang hle ani hun local zela mi rang in tlo ma se ti an pandit le a ho ten an tlo trum angin thila kal lowa atlo tu te hi an nai thadu to lo tin thren khachin coconut chin tumin ma an lo labok nen India sarkar chuan an himna atan tlo po lo thabera a hriata wangin an thliar kar ngeya wachuang kaya tlo phal talova watlang mu thei tura an thalak rang pholan te po lak thak ani zui ta bokani North Sentinel Island a hian kumsang ni Paruk Khan sangaman tu mi pani Sundar Ras le Pandit Tiwari te chu arukin chakai man tumin an kala an long chu chiang lo zuin an thian ten a lo om thu hril ma se an beng khon du lova zana tui phone in North Sentinel Island vau kama alen kai nam kol sen te hian lo be chatin hrein an lo chek hlum an ruang hi sabalawatan ti ni om takin mavin an phil kang vu le ngala ni thum nuwa ruang hi an ma nei vekin an phuma Indian Coast Guard ten helicopter manga lak chu an tum chu nam mol te hian feile thalin an lo be chiama ruang lak chu anga ina a talawani missionary an that November ni som paruk sang ni som pariat khan he muna chanchin thra ril tumalut American tlangwal kumsom ni pasari mi John Alan Chow chu thalaka hlum ni in arwang hi November ni som ni khan mu ani chawa thi thu hian khovel adeng chuak thuaya achung te ero chon athi na awangin mi tu ma hremlo turin sarkar an ngen centenary ten ngai ven an lo thar pha hle thung November ni som panga sang ni som pariat khan Chow hian North Sentinel Island hi voi thum chu alo wadai to ni in an soya dam takin longa alo kir le ama November ni som pali a akal trumin thalin an lo kap supa mun ril jok pan thelovin alet le November ni som Paruk Khan ama ruai tu sangaman tu te hne na chuan alo kir to lo tur thu soin le kha anu chia nili nu November ni som nia arwang chu tuipui kamzol vaivuta an muta ani sangaman tu te soidanin longa tanga vaw kam akai vele centenary ho hian thalin an lo kap supa ma se Chow chu kal lui zelin atopa ama an ka fuwa hruin a ngonga hlingin an hnuka vaw kam om sangaman tu te chu hlawin an tlan chia an tha dan tak hriat chian thei ani talawani John Chow ruai tu sangaman tu pasari te chu police in an mana centenary nam te ero an mang mai hlawa wanga abik ta ka hum hal an ni awangin man thei lo ro rel sak thei lo an ni thungani India sarkar chuan North Sentinel Island hi kumsang khajakwa sopnga Paruk Khan tribal reserve ata na puanga abik ta ka hum halin an ri ral lo nan tlo po aphalova mel thum aya naya kalchil phal anilo pon lammi ten an chim buai lo thli thlain sipain an vil renga namri ral mai thei ji nga puan ni in an thla lak phalani lo bokani kumsang ni som pasari khan India sarkar chuan heng nammol te thla thalak pa ngai le video la khaplat ani thu hi puangin atilui chu kum thum thleng zela khung ani tur thua puang zui bok kumsang ni pali a Indian Ocean lir le tsunami awang khan an boral vekem ti fia tumin thlo na tir ani a mun thum la ya heng nammol te hi lo om khomin mi som thum pahni mu ani a ruang mu ani lo wangin tsunami awangin an boral lo ni angayani mu chian le zual tuma an chung zon sang vak lowa thlo na a an thlo vele thalin an lo kap chiama
an la dame thalin min lakap thei ti in an kalsan le ta ngalani kumsang ni som pali khan ram kangin ati boy le ti boy lo en turin thlo na tirani a hemi tung hian ban vain an lo lom ve thunga an omna la ya kang lo ti bu ani bok centenary enge mozat nau pang nen lam mu ni ma se an nai du talawani heng nam te hi khovela chanchin tha la dong lo om chun an ni thei mayangem